Hallelujah. Sekhona kodwa. Amen. Ungayithatha ke iBhayibheli yakho siye kwincwadi baseKorinte. Umama kuzanifundela. Aqale ku verse 1, verse number 2, and verse number 3, and verse number 4, and verse number 5, and verse number 6, and verse number 7. Simepha ku verse number 7. Cela ubuza umbuzo abantu basepanike. Ngithenza ubuza lo mbuzo namhlanje. Ngiyayithanda into khonzela entendeni. Ngiyithanda. Ndike ngabuza yabe veki into bana mina bawela kwakhela ukwakhiwa umkhukhu apha omkhulu, but iproblem endinayo ningaba lenkonzo nizawukhonza. Ningaba lenkonzo sis Ashley ungwale lenkonzo. Awusi Ashley yaphakamisa ungwale lenkonzo. Andifuni sakhe apha after sakhe umkhukhu bangakhonza abantu. Yebo. That's why benzithi ngihlala ibandla limove le town wonke umuntu noba ukudephi sikwazi ba i-town i-center ndithi nako sisuka Emma kwaMashu basuka eClaymont abanye basuka komlaza kunyodwa qhoma yohayi ukudephi ukudenyani ke apha xa kwakhiwe izawuphela basikhonsela entende ihamba ishumayela de uNkulunkulu asiphentsha indala muslim de uNkulunkulu asiphentsha kusenhlizweni nami ngiyabaza ukuthi kwakhiwe niyazi into le kuyathula ke KZN ayeke bese yeke benishumayela mhlawumbe uthatha gift of the spirit thetha umoya ngcwele negift namhlanje. Baba siyabonga izwi lakho liyaphila sincede ngalo emini Nkosi egameni lika Jesu seNazaretha amen. Cela ufundeke mama. Thank you Jesus. Chapter number 12 verse number 1. Ithi izipho ezivela kumoya ongcwele. Izipho ezivela kumoya ongcwele. Verse 1. Malunga nezipho zomoya ongcwele. Kukho izinto endifuna ukunicacisela zona mawethu. Verse 2. Niyazi kuba ngokuya nanisengabahedeni nanilawulwa niphuphuthekiswa zizithixo ezizidele. Verse 3. Ngoko ke yiqondeni into yokuba akukho bani ukhokhelwa ngumoya kaThixo unokuthi uqalekisiwe uYesu, futhi kungekho bani unokuvuma ukuba uYesu uyinkosi engakholelwa kumoya oyingcwele. Verse 4. Kukho inhlobo ngeenhlobo zeziphiwo. There are different kinds of gifts. Kodwa zivela kumoya omnye. But the same spirit. Kopinda. Verse number 4. Verse number 4. Ibambe le point, it's very important. Kukho inhlobo ngeenhlobo zeziphiwo. Kukhona inhlobo ngeenhlobo zeziphiwo. There are diversities of gifts. Kodwa zivela kumoya mnye. Zivela kumoya oyi-1 hlala phansi ongumoya oyingcwele. Umuntu okokuqala xa engasindiswanga lo muntu uyiprisoner neslave sesono. Umuntu osesonweni useprison, usejele, uvalelwe, nobe khululekile, nobe nemali, nobe nento zonke, but igama lakhe alibhalwanga kwincwadi zasekhaya ezulwini, lisabhalwe kwincwadi zabafileyo noba bephila, lisabhalwe kwincwadi zabaphansi kwesiqalekiso. Kuthi xa kufika uJesu empilweni yakhe, lento imenza ukubana abe sislave sika Satan, it's because akakakholelwa kuYesu. Number 2, akakanikeli ngokupheleleyo ngempilo yakhe kuKristu.
So isono sisesimenza abantu enza izinto angathanda ukuzenza. Akekho umuntu osela utshwala selethanda, kunedemon elimenza sela utshwala. Akekho umuntu ojola ngoba ethanda, kunento emphusha bajole. Akekho umuntu othakatha ngoba ethanda, uthakatha just because kunomoya ongaphakathi kuye. Akakazalwa sozazalwa akekho umuntu onosoyisa isono engasoyisi ngoJesu ophilayo. You need Jesus to overcome isono. Ngawakho amandla uyadlala. Kohlulakala abantu beOld Testament benika umthetho kaMoses bezama ukunqoba isono, zange bakwazi usinqoba isono, bade bakhala bade bohluleka. Kwa ipurpose yokuvezwa komthetho kaMoses kwakuvezela ukuze abantu bazibone ukuthi bangaboni and badinga umsindisi. Bona bade bakhathala until bade bakhala kwafika uMessiah, umsindisi, the Savior. His name is Jesus Christ. Ipurpose yokuza kaJesu emhlabeni was to save man from sin. Yakusindisa umuntu esonweni. That's why purpose, chapter number 1 verse number 21 in the book of Matthew, the Bible says uzawuzala umntwana umnika igama elithi nguJesu, uzele uzokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Singaba kaThixo but isono sisenze sohlukana nomnikazi nomzali wethu. Izothi iBhayibheli 59 umprofeti uIsaiah ithi ayikuba isandla sikaNkulunkulu sifutshane ukuze singasindisi, ayikuba indlebe zakhe zidala ukuze angakwazi uvima ithandazo yethu, kodwa izono zethu zizo eziblockade between God and man. Ublock isono siyablock, sibangela umthandazo wakho uthi noba uyathandaza uva ufiki kumnikazi nendawo onqobeka kuyo kunqobeka kwisono. Noba ungahamba uyokhonza abanye oThixo uthi ukhonza uNkulunkulu, umthandazo wakho awufiki kuThixo, ublockwa ngamandla esono. Ulibhanti into libanjwa sebumnyameni. That's why ngathi sometimes uThixo uyakhetha. So ndezi kanza njengoba uJesu efike wakhula abantu, after ekhulule abantu because abantu balahleka noAdam bonke abazalwayo. Ndifuna uyibone lento ba uAdam walahleka nabantu. Boy notice kwifamily nefamily, ifamily nefamily nesiqalekiso sayo. Onke amasiko enziwa ngabantu zicasses ezo. Family nefamily nesiqalekiso sayo. Kwezinye ifamily kudakwa kakhulu. Kwezinye ifamily kuthandwa kakhulu amadoda kanye intombi. Kwezinye banomona, kwezinye kuyabulawa, kwezinye bakhohlakele. There's a lot enza ifamily nefamily necase yakhona. Kwezinye kuthandwa amasiko too much. Wonke umntana ozala lapho uzalwa khulele kweso siqalekiso, afunde nezona ezenziwa ngabazali bakhe, athithwe na kwenziwe ezozona. Uthe xa efika uJesu wafike wama phakathi naphakathi waba imediator between God and man, wabe selekhaba ediliza idonga lesono ebelibangela imithandazo yethu ingakwazi yoqopho siyofika. Asadingi imbingeleli, asadingi umprofeti ozosiyela kuThixo, thina ngokwethu siyaziyela ngoba sathola uJesu. Jesu ndimthandaza noba ndilele ngomqolo, ndimthandaza noba ndiyahlamba, ndimthandaza noba ndiyadla, ndimthandaza noba ndilele ngesisu, noba ndiguqe ngamadolo. Akusekho mthetho because ngakhululwa kumthetho nguJesu ophilayo. After selu uJesu efikile wayisindisa impilo yakho, nawe waphakamisa izandla phakathi kwabantu, waba nesibindi, waphakamisa izandla wamvuma uJesu, wasindiswa, usindisiwe ke. Izono zenze for many years. Nawe ubukade ubotshwe for many years nguSathane, kodwa imini yakho yokukhululeka yenzeka in seconds. Umuntu ukukhululeka in seconds xa ithe wathatha decision to follow Christ. Thola inkululeko ungasoze uyithole naphi, uzive ikhindi khululekile. Ndamamkela uJesu, ndiphuma eklabhini ndisela utshwala, ndaphuma ndisopa eklabhini, zange kuthiwe ubuyele eklabhini. Kwaphuma inkonzo qha kwathandaza kwahagwana kwagoduka, mna ndaphuma ndayazi indlela egodukayo because ndiphumile nje. Hallelujah. Utheke uJesu selefikile wakusindisa, usindisiwe wena. Nansi into ayiexpecte kuwe uJesu njengoba usindisiwe. Uyiqondile uJesu into obani usindiswe, it's not enough. Ukusindiswa kuwe just kwamkela uJesu, that's not enough. That's why kuthiwa after ndimkhile ndinguJesu ndiphathela umthetheli umoya oyingcwele
ongasoze anishiye, uzawuhlala nani ngona phakade. Izwe soze limazi kodwa uzawuhlala apha kuni nina ngaphakathi. Nina niyamazi futhi nizamazi. That's why ibandla funeke litichiwe limazi umoya oyingcwele futhi lidefikele kwilevel yobhabhadizwa ngaye umoya oyingcwele. Njengoba sinomthetheli ogama lakhe limoya oyingcwele engene ngaphakathi phila kuthi, nguye osinika amandla okuphila ngcwele. Because engekho umoya oyingcwele ukwazi ungaphila ngcwele. Ungazama ngawakho amandla, ungazilahla ibhlukwe, uzilahla imakeup, uzilahla zonke izinto ozazi ba umuntu uzimenze ngabikho ngcwele, but usokoliswe ingqondo nenhliziyo nayimoya because kushota umuntu oyi-1 umoya oyingcwele, umthetheli. That's why kuthiwa ngumoya ongcwele. Kulo mhlaba esiphila kuwo kukho umoya ongcolileyo. So ukuze thina sikwazi basingacontrolwa, singa-influencewa umoya ongcolileyo, umoya kaSathane, sidinga umoya oyingcwele ozawusifundisa between right and wrong, ozasifundisa between yes and no, ozawukwazi usihambisa indlela esibhekise ekhaya ezulwini. Ngaphandle kamoya oyingcwele akuphile kubungcwele. Noba sowumamkela uJesu kunzima uphila ngcwele ungekamtholi umoya oyingcwele. Udinga umoya oyingcwele ukuze uphile ngcwele, uphile impilo eclean, uphile impilo okuhlambuluka, uphile impilo uthi noba uyasibona isona i-appetite yezona iphela ithethu because uthola umnikazi wempilo yakho. That's why sithi mayethethu Paul ibandla laseKorinte uthi anazi na ukuthi imizimba yenu is the temple of the Holy Spirit, indawo yokuhlala umoya oyingcwele, yindlu apho uThixo ahlala phila khona. Izulu ungalithatha ulidibanise nomhlaba wonke, the whole galaxy, it cannot contain God. Izothi xa ichaza kwincwadi kaMprofeti Isaiah kuthiwa umhlaba lo sikunyathele kuwo kuthiwa zinyawo zikaThixo zihleli apho, yena uchophe phezu kwezulu. So izulu lidibe nomhlaba cannot contain God, and lezinto zidalwe nguThixo, kodwa umuntu omncinci kangaka uhleli kumhlaba odalwe nguThixo akwazi ucontain uThixo. Wena ucontain uThixo, nicontain uThixo sonke, singaba kaThixo simoya mnye sinhliziyo nye, ngoba sathola umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukwenza usicaphukele isono, uphelelwe yi-appetite. La moya bukwenza bene-appetite yokujola, bene-appetite yokuphakatha, bene-appetite yamasiko, bene-appetite ento zonke ezirongo nezimbi. Iphela ithithulo appetite inqamulwa kukufika komnikazi wenhliziyo yakho umoya oyingcwele. Itrona kaThixo ihlala enhlizweni yomuntu, lapha afika uThixo ahlale khona enhlizweni, because ubomi bomuntu nama-serious decisions wathatha ngenhliziyo nangengqondo. That's why we need the Holy Spirit. Fika ngene ngaphakathi umoya oyingcwele. Noba ukatitshwa inkonzweni ngomoya oyingcwele already yathetha umoya. Xa wenza into wrong athi this is not right, athi this athi ngitsho noba ngaze athi umuntu into yokugqoka ithethi xa usinisa uyadlala, uthi uyigqoka ibhuluku athi umoya oyingcwele ayikho into yenzayo. Xa umthole emanyana uthi uphuma athi uphuma nje unenkani kusala lendlela yokugqoka ngayo ayindikholisi. Uzawuthi uhambe esitratweni ubone umfana gibisela umbhansi uthi uzatona wena athi umoya oyingcwele ndikuxelele nawe uyabhanzeka. Nawe umfana kujonga ntandazela akujongo yiki, and umjonge eye to eye, umjonga apha emehlweni uthi mwana bhuti kusinga hayi umjonge straight eye to eye, maqhwanyazi noqhwanyazi futhi kwakho uthi uyamazi uJesu. Nathi nesathethe uthethe ngoYesu athi buza lo mkhize uYesu wazothola umthetheleli umoya oyingcwele. Nzima ukoyisa inkanuko zezwe ngakamthola umoya oyingcwele. Usene type that's my type, nase ngathatha nala type ethile, uhlulwa inyama yakho. Xa sowuthola umoya oyingcwele ingqondo yakho unzima nobe icinga into ze-type ucinga ngayo. Ingqondo yakho, your mind will only think about the Holy Spirit. Uzoba nehunger yokufuna ukwazi uThixo more. Into zalomhlaba uzophelelwa ngumdla okuzithanda, okuzilangasela, okuzifuna. Noba uthanda imali yaphela inkanuko yokuthanda imali. Zonke into ubuzithanda zezwe phela tu ube crazy. Batsho ngase ngibe senkonzo, ngase ngithanda, ngase ngifast, ngase ngenze something kaNkulunkulu because kunento endingene ngaphakathi, moya kaThixo. Fika umnikazi wempilo yakho, umnikazi wemfundiso akufundisa indlela yokuziphatha
That's why ithi iBhayibheli xa sele kuthiwa in our days xa beprofeti uJeremiah nabanye abaprofeti oEzekile kuthiwa in the last days uThixo umthetho wakhe uza kubhala ezingqondweni zabantu nasezinhlizweni zabantu. Intoni umthetho kaThixo? Lizwi lakhe. Izwi lakhe ngubani? nguJesu ophilayo. uJesu lizwi. Emva kuthiwa ke umoya kaThixo uzafika hlala lapha ngaphakathi kwethu. Ulugcobo, intambiso, uyi-anointing. According to the book of 1 John. Xa efundisa umpostile uJohn, kuthi umoya ongcwele uthini anisadingi mfundisi ongani teacher. Phose khona intambiso, ugcobo lona ngokwalo lizoniteacher yonke into. That is the Holy Spirit. Akufundisa izinto umoya ongcwele ongazange waziteachwa nasenkonzweni. Uziteachwa ngumoya ongcwele. Akwambulela imfihlelo, akwenzela into ezininzi. Nditsho noSathana ngeke ukwazi umoyisa ungamtholanga umoya ongcwele. Noba somthola uJesu still unida umoya ongcwele. Kumoya because ngumoya ongcwele ozokwenza ubone uba nangu uSathana eplan into ethile ngoku. Sishiywe naye umphethelele umoya ongcwele. The owner of our salvation, the owner of the church, the one who's in charge of this body. Ndingathatha lo mzimba wenziwe wabaklini wabangcwele phinde ongcwelisa ngotshwala. Ngcwelisa ngamantombazana. Ndingasuka from here to here. Children nyana nasi sambule soba ndingubani. Emnanani nje manje. Nathi. Yabakhala. Yayivandanda. Sizose New German. Welcome. Amen. Kunomuntu esimthanda umoya ongcwele. Jonga ke ndidla ngothi xa ndibuza athi umuntu ndibheke ezulwini ngenye imini kwaza kwathi kwacima. If i-purpose kaThixo ngokusindiswa kwawe kufuneka ubheke ezulwini befama kudala wafa. Fama sikwamkelisa uJesu then ufe. I-purpose kaThixo ufuna usindiswe after usindisiwe akusebenzise. Li-wrong ibandla xa abazali lingabatrain futhi lingabasebenzisi ube seli-wrong kakhulu elo bandla. Funeka uliquestion imali likaKristu nyani na. That's why it's Paul verse number 4. At now therefore there are diversities of gifts but the same Spirit. Nandinikezwe ubizo nguThixo. Njengoba ndinikeze ubizo lokushumayela ivangeli yakhe kusindiswa abantu. After besindisiwe ndibatrain bangenise kwiclass ye discipleship where I'm going to teach them the ways of God and the word of God and then conquer and push them according to their gifts, ministries, purpose and calling. That is my umsebenzi wami. Ungadinwa xa nditeach. Umsebenzi wami to teach you because without the teaching you are not going anywhere. Uyawuvuta kufika umfana akugibisele phansi libele kuvuta because awuna stand. The men's umzana bene stand abe rooted in teaching. Xa efikele ke umnikazi webandla fika uzive clean man. Xa isono once wasibamba uyaziva ndithe sibambe uvande ikhonto endiyithintile for manje andiyithintaka. Yaziva xa usibambile isono. Xa uke wamthola umoya ongcwele umve na uva kabuhlungu uva ipain ngaphakathi ba ndibambe into engabanjwayo ndizingcolisile. Awungcolisanga wena ungcoliswa ngaphakathi enongaphakathi akadibana nobumdaka. That's why xa ubheka kwela kwamoya thina sembethe ingubo ezimhlophe. Ethi iBhayibheli thina sifana noKristu. Ithi abanye abakayiqondi lento kodwa uyawuthi xa ebonakaliswa nathi sisiya kuye bawubona abaninzi ukuthi siyafana noKristu. Unjani uKristu? Ithi iBhayibheli xa imdescribe ubuso bakhe buyakhazimula bujongeke bunjengelanga. Amehlo akhe avutha umlilo, inwele zakhe zinde zimhlophe ziyabengezela inkazimulo. Wembethe ingubo ende emhlophe eguqa ehuqayo echaza ukuthi wazinqoba zonke inkumkani zezwe. Ungcwele uklini yakhazimula akajongeki nomzalwane akajongeki. Umzalwane akajongeki. Ama devil worship xa bona umzalwane ajonga phansi uhlulwa ngoba ufana nalomkhonza. Ayithandazelwa ke leyazenzeke ngokumkholwa. Mnikele ngempilo yakho kuye. Fika umoya ongcwele aphile kuwe njengoba ephila kuwe akwenza umfuzo uKristu ungazange wambona.
awuntandazeli xa unoKristu. There is nothing that will ever shake you. Awuyiki lutho, uphila nje impilo yoziba ukhona endimtholo uphila ngaphakathi. Athi xa sefike ngaphakathi umoya ngcwele akafike hamba yedwa. Because umoya ngcwele unguThixo 100%. Between God and the Holy Spirit there is no difference umuntu umnyelo. Njengoba ufike ezohlala lapha ngaphakathi kumoya ngcwele ufika ephethe iziphiwo zakhe. Njengoba ephethe ama gift umzalwane nomzalwane ufika nikwe isiphiwo sakhe esinikwa ngumoya ngcwele and awusoze ukwazi uyenza iassignment oyithunywe nguThixo ngaphandle kamoya ngcwele. Ungayizama ngawakho amandla by your own abilities namaqhinga nazo zonke izinto uzawudukhathala udinwe uziba ndikhathele because uyenza ngawakho amandla. Ayikho owner of the church umoya ngcwele ozokucontrola ngokwakhe. Noba une gift yokushumayela awuzushumayela ngokwakho kuba une gift nekuyenziswe umoya ngcwele. Yonke into ke nomthandazo kunzima xa ingekho umoya ngcwele. Kunzima ukuthandaza. Umuntu othi kulula ukuthandaza uyadlala. Undibize umuntu othi kulula ukuthandaza umuze kulula njani? Because kunzima ukuthandaza. It's easy ukushumayela. Uma phambi kwabantu preacher. It's easy uzenza zonke but not ukuthandaza. Kunzima ukuya kuThixo ngokuthandaza. Kwizinto zonke eziliwa nguSathana in your life eyona ephambili ayilwayo ngumthandazo. Fighter kakhulu uSathana umthandaza. Ngifuna ikholo liphila ngokuthandaza because ikholo lithandaza li dangerous, li sensitive. Fika umoya ngcwele akunikeza iziphiwo zakhe. Ezi ziphiwo ezilapha kuwe awuzithi oh thank you Jesus dinami ndine gift yahlabelela. The purpose of the gift ebekwe kuwe nguThixo, a gift it's like money. There is nothing ongakwazi uyithenga shop ngaphandle kwemali. Ophume nawe intshontshe uThixo kunika igift. I-purpose yegift elapha kuwe is to win souls. That's why ungekafu usaphila usensinisiwe. If uThixo apha kubeke igift yokuhlabelela, lo gift yakho mayisiphathele imiphefumulo. Mabanda abantu abafakaza abathi ndadonswa ngumbane ehlabelela. Usekhona abazalwane. Siyabadinga umuntu ozothengena enkonzweni athi ngenxa ye-keyboard yayihlalwa ngangena ngaphakathi ngidlula ndaqoma ngene ngaphakathi wadonswa umuntu odlala i-keyboard operator kwi-gift yakhe. Njengoba operator kwi-gift yakhe ne-anointing uyathandaza ngale minwe yakhe, uyathandaza ngesiphiwo sakhe, uyathandaza ngomsebenzi wakhe, ethandaza ukuthi Thixo ovale i-keyboard nobe ehlele endlini nobe edla isono Thixo makuphele i-appetite akhumbule umdali wakhe. Keyboard iyasebenza, keyboard iyakhupha amademoni. Yakwazi bakuthule ukuthi icwa kuthe bandlala i-keyboard siphume idemons. Sikhutshwa i-keyboard azihloniphi i-keyboard sihlonipha ludlala i-keyboard ngoba iminwe yakhe kuphuma i-anointing. Ngoba uyayiphila into yokuthandaza. I hope leya receive ibandla. Mina no Jesu wami. Jesu wami. Jesu wami. No Jesu wami. Jesu wami. Yebo. Nafu. There is one spirit. A gift. Njengoba une gift lapha kuwe. Number 2, unento uThixo ayibeke apha kuwe umsebenzi. Sonke sinomsebenzi. Umoya ngcwele afuna simenzele wona sonke. All of us. Xa silapha enkonzweni ewe siyawenza nansi imisebenzi, abanye badlala i-keyboard, abanye operate i-camera, abanye bayahlabelela, abanye njalo njalo kusebenza all our gifts. Siyadlula ke kwi-gift singene kwimisebenzi. Owami umsebenzi mina ngulondo wenza ngoku. Ndisemsebenzini nangoku, ndiphangela. Kumsebenzi wami kunifundisa. Njengoba ndime app eVidorizer laphuti. Nasezulwini ngiyavidorize umsebenzi endiwenzayo ozofika udlalwe ngemini ye-judgment. Kodwa sifungu lento oyifundisa phaka umamela. Sayikujonga ukuthi yayivela kumoya ngcwele na kanye yayivela phi. Umsebenzi wami ukuthi abantu basindiswe, umsebenzi wami ukuthi abantu ndibathandazele, umsebenzi wami ukuthi abantu ndibakhanselishe, umsebenzi wami ukuthi abantu ndibanakekele. It is my job. Into edibene nomuntu
whether I like it or not, whether I feel like doing it or I don't feel like doing it, but umsebenzi wami andina choice. Into endawuvuma ukuthi lo msebenzi zawenze into endayidalelwa sisizathu esaphusha uThixo bandisindiswe. Andisathethi ngegift njengoba ndinika umsebenzi ukwakha abafundi after like abafundi baphushe ngokwe-purpose ne-ministry ne-gift zabo. uThixo wabe senami sendinika i-gift ezawunceda abafundi. Wandinika i-gift yokufundisa, wandinika i-gift yokushumayela, wandinika i-gift yokuvangela, wandinika i-gift ezininzi ezizoprovoke nezizoveza i-gift ezilapha kuni. And i-gift ezilapha kuni azizufana nezizilapha kuni. Mna ndakhiwe ndenziwa ndaba different even nangokwe-personality asifani. I cannot fake i-personality kamama. Asifani ngokwe-personality. Laba singachaja sithini but our personalities are not the same. Izinto esizithandayo azifani nendlela umuntu ngcwele azosebenzisa ngayo ayifani. It is the same nakuwe lona ohlela apha ecaleni kwakho anuzusetyenziswa ngendlela A1. I-purpose ye-gift izokuncedisa kumsebenzi owuthunywe nguThixo. Kunomsebenzi uNkulunkulu afuna wena ukuthi umenzele wona. Omnye unikeza umsebenzi wokuba yi-intercessor, ukuba ngumthandazi. Abathandazi abafani, khona umthandazo kamfundisi qha. Umuntu onikezwe i-calling, obizo nomsebenzi ngoba wena wakho umsebenzi ukuthandaza ngosifungo kuphela. Ngexesha elithile ngexesha elithile uthandaza ngosifungo non-stop. Pray about him, pray about his family, pray about his teaching, preachings, pray about his salvation. Unikezwe no calling. Kungenzeka ube ngumuntu endimaziyo, kungenzeka ube ngumuntu endingamazi. Disase Cape Town andiyithandaza ndithi Thixo raise intercessors. Noba liChina seChina mfike lembonweni uthi lo muntu usifungo seSouth Africa endaweni ethile. I'm giving you assignment ukuthandaza ngale ndoda. Ngaze ngishumayela ngiyithatha ke. Ngiyama sibandi yami. Lento lefuna ngiyithathe. Serious. Because end of next season is practice very soon. Intercessors fan. Bekhona intercessor thandaza ngebandla. Thandaza ngebandla. Yonke into enzeke ebandleni bekhona intercessor thandaza ngecommunity. Bekhona intercessor enika umsebenzi lowo wakho. Xa kwenzeka into ezithile kwi-community uthi ukhona ongawenzi into umsebenzi wakhe. Xa kwenzeka into ezithile ebandleni uthi ukhona into etheni ongawenzi umsebenzi wakhe. Khona intercessor ethandaza nge-politicians, nge-politic, ngo-government, ulwa nalawo mademon neza principality ezi-influence u-government ukuthi aze nemithetho ka-antichrist ebandleni likaThixo nasendaweni. Umzekelo into okuthiwa gays and lesbians, tontoni. It's a sign ukuthi kukhona apha ibandla la khona kude bengale kungena le mithetho. Because o-president bahamba bayogoba emkhathini kuSathane. Bawukwenza isivumelwano bathengisa ilizwe. Ucimba iSouth Africa lilizwe lathengiswa kudala . That's why ukuthola ispirit of-corruption. So bakhona abantu abathandaza ngo-government, bathandaza nge-president, besilwa nemimoya. Abanye bathandaza ukuthi mawubhukuqwe umbuso wa-government ophetheyo. Because kwawona introduce into zika-antichrist. Ibandla likwazi umanifesta because ophezulu umoya ka-antichrist unendlela ethile obulala ngawo umove yokusebenza kaThixo elizweni. Bekhona intercessors ngesizwe, bekhona intercessors za international. Their job and their ministry is to pray for nations. Thandaza ngamazwe. Bekhona intercessors khalela imvuselelo. They are raised in our generation to cry for nothing but for imvuselelo. Revival apho many people will be saved. uThixo abe ngemove too much kanje ngela xesha lazenza nangaphezulu. Ayizukwenzeka noma bangafika i-prophecies. Ayizukwenzeka until kuvuka abantu abazothandaza. Umuntu nganye umnika umsebenzi. Lo msebenzi endiuchaza apho wenza noba ukho senkonzweni udla wena. Uthi noba ufuna ulala kulaleka uThixo thandaza. Uyadleka, yakuhlupha. Noba ungayisaka abanye ufika bobana bayi-understand because ngumsebenzi obekwe kuwe and umsebenzi uThixo akunike wona ufika phinda beke into ekuthiwa yi-burden, umthwalo. Phinda yenze ube ngumthwalo. Kunezinto ezithixo zisenzeka abantu bekhuza besithina athi umoya ngcwele it's your fault. Kunje nguwe. I blame you because awufuna ukwenza umsebenzi obizela. Awubizelwa ngozohlala. Nango if ukuthiwa usenziwanga ngoku.
wena oyintombi ngongqingqe nomfana ebhedini usebenza andithi kaye ngosejwaleni kodwa akekho umuntu ohleli nje umuntu uyasebenza qha singangena phezulu endlini safika kuqhuma amanyala abantu bayasebenza ba destroy imizimba yabo banye bayabhema abanye bayadakwa kodwa wonke umuntu obhiza akekho ohleli nje banye balele ngoba bayathakatha bazolwa nale nkonzo bayathakatha khona olelele namhlanje off mini yonke besebenza iveki yonke off namhlanje ukulela bebusuku apha emoyeni uzama nale ntente because ukwi-assignment yakhe akekho umuntu onohlala nje angasebenzi kulomhlaba esiphila kuwo onethabe kufuneka eqhubekile ethengisela abantu ukuze babhubhe siphele isizwe yakho bandla angikabhoreki ukuthi angimela ngoduka umsebenzi ngathi umsebenzi ngamano njengoba ubekwe lo msebenzi phezulu kwakho kuye kuphinde kube kwi steps sesithathu esifika kuthiwa ubizo apha uThixo ndiyakubiza ndikubizela into ethile umzekelo intercession ndiyakubiza for lo msebenzi ndifuna uwenze ngolu hlobo xa unika umsebenzi nguThixo unika into ekuthiwa ngezi-patterns i-patterns ngomgaqo indlela yokwakha nokwenza lento uThixo akubize nakuthuma ukuthi yenze uyakucela yenze kanjani yenze phi uyenze ngoluphi hlobo abeke ne-boundaries athi njengoba ungumthandazi wena uzoba yi-intercessor engathandazi nabanye abantu uba yi-intercessor ethandaza wedwa xa uyothandazela usifunga uthandaza nabanye abantu uthandaza wedwa ngoba wedwa kufuneka wedwa kulogumbi because kunezinto ezamanje ezikhila nezinto usifunga wiki kuzo ezamanje ezikhila ngayo ayizo zinto enifuna uhambe uziphetha ndizikhila kuwe ukuze wena ukwazi uthandaza ngazo because yena usifungo nika umsebenzi wokufohla ehlathini khaba imithi njembe khaba imithi bawudibana nenyoka amahamnco zonke izinto udinga i-backup athi noma udutshulwe eve kuphela amandla kodwa bekhona umphusha ngeprayer aphinda akhumbule kanendile iJohn kade ngiqhubeke ngibheke phambili icima John ndithi andiqhubeka ngathi machithi ibusiness otshwala zingaphi tavern ezilapha bafilisha kanjani so i-intercessor kufanele ihambe yothandaza because mina ngizayithetha imessage noma ndingadutyulwa ndife mina lo uyawuza undidubula sozonwanga mina benimkile qala ndibheke phi ezulwini and shumela shona ngingena nexhala lokufa eshumela qha and lento uMancema nithethe nayithetha qha lazwana nsithi umuntu nekhona nsithi umuntu shumela afa makachati serious shiya abantu abezinketana Paul babeqhawula inhloko Paul bangakubalisela ngendlela ababhubha ngayo abathunywa bakaKristu bonke akekho wafa nje normal uJohane bazama bamncama uJohane lwabhala incwadi esambulo nezincwadi zikaJohane kuyayedwa bamzama kodwa akafa wafa enormal kodwa bamkhupha amehlo cost ushumayela ivangeli cost yabizwa umuntu nguThixo sasezona ne umsebenzi uba ngumfundisi ayo title ioffice umsebenzi umuntu amkela ubufundisi hali umfundisi ungavuyelwa ngumfundisi ha ay iyaxoxisa umuntu ovuyelwa ngumfundisi umsebenzi onzima kanje namhlanje kumnandi ngomso kuyabhetha xa umfundisi akufani ube mnandi ixesha eliza komnandi ngumfundisi ani ngoba ngeke xa ubizwa nguThixo kunamaxesha uhleli phansi esitulweni uyathetha uThixo bangayibaleki inhliziyo yathetha uThixo kuphakama umuntu ashumayela uthi Moncele biza lo wawushumayela lapha uyakhonza apha enkonzweni wena uxoxa noThixo uyabiza uthi Thixo naku ushumayela ngcono uyambona nje thena ungakhethi yena ukhetha abantu abebandleni njengoba kuthethwa nawe wena ukhetha abantu abebandleni bakhona abantu abafaneleke ikholi kodwa banalo mase yabafanele ikholi bashumali banayo igift njalo njalo banazo izinto but abanayo ikholi yokuba mabenze lo msebenzi exesha elininzi uThixo kufuna lo msebenzi ufuna abantu abaweak ukuze yena ngokwakhe ivele ubustrong bakhe bazina nawo amandla ngelo week ebandleni mina enanikhonza kulo ngiyena mzalwana waye week ngiyena mzalwana wasozo ngamcingela bangazame phambi kwabantu asetyenzi nangakwazi kwawuma phambi kwabantu ndithethe ngifike ngihlale phakathi kwesitulo sihlele usisi ndiphuma inkonzo ndihambe ngangafana ngishunyaliswe futhi mhlanda nishumayela bothuka abantu xa nishumayela
Nashumayela futhi ndisoyika futhi angazana noma nishumayele kakhulu ngabona ngabantu nabekhala abayi futhi ngakhala ngashiya lo pulpit apho lezo mic qala ngoshumayela ngizoyika ngitandazela kuyilona sandikwazi nothandaza okona ngizoyika yena wayewiki ngiyela mzalwane wayewiki ongasoze ucinge lento kuye yebazalwana akekho umuntu owamkele uJesu uThixo ngabekanga umsebenzi phezu kwakhe benibuzele ke ngolesihlanu sithi intono ibizelweyo intoni ya motivate uThixo out of these billions of souls naba uhamba nabe ngabangani bakho nidakwa nijola nisithini nonke kodwa isandla sikaThixo phakathi kwabo sakhetha wena intoni yadonsa uThixo bakhethe wena uyayenza lento yadonsa uThixo zangu sikhethe uzusindiswa wakhethwa bashiya bonke abangani kwashiyo sister bakho no brother bakho kwashiya abazali bakho umnwe kaThixo wakhetha wena nanidakwa nibaninzi hleze wena ophambili une influence usenza zonke izinto but wathi uThixo ndifuna lo kwabangathiwa kwathi ndifuna lo isandla sikukhombile sikonyuni ingaba nyana uThixo wakho onyuneli bayizohlala phe esitulweni ukukhonza uphinde uphuma ugodwa ukuthi bekumnandi enkonzweni ayikho lo if sifundisa lo lusho siyadlala abantu abathixo wonke umuntu unomsebenzi obeke phezu kwakhe ngisayichaza lento wathi uThixo nondinike umsebenzi oba ngumvangeli woba ngutitsha wezwi lakhe nowokuba ngumthandazi umsebenzi wami nakukuthandaza ngamazwe ngabantu ngamabandla number 2 ngivangela abantu number 3 ndibafundise ndibakhe number 4 release for umsebenzi number 5 and mentor them ngenxa yemisebenzi abayenzayo ndabe sendinika igift ezihambelana nalento ndanika icharacter yokwazi ukudila nezi and icharacter ngona ndiyinikwa zavethwe yashape yenziwe ehlane and before wenze lo msebenzi uyakhiwa wakhelwa lo msebenzi and ku painful ukwenziwa nguThixo ayikwizo zonke ezibhlungu akho buhlungu kwenziwa nje kungathi ukwenziwa nguThixo bathi abantu belele kuthiwe vuka thandaza uthi xa uqala ukuthi athi uThixo ndiyathandaza njengoba nishumayela apha xa usakhiwa nguThixo kanga uplan ukufast usenkonzweni ungekatyi athi umoya ngcela usatyi so ku 7 days fasting uzayiqala ngomsa athi awukandimamelweni akabikho serious izinto ezenzekayo ezo be obedient bathi abantu besitya qoma anduzutya busewe nenkonzweni kanga uzidana bazofast kodwa kuthi sengaphakathi ngiyathetha ivoice hlungu enziwa nguThixo ubuhlungu kwakhiwa akususe phakathi kwabantu belilolo ak-isolate uThixo xa kwakha akakhweli phambi kwabantu yak-isolate noba sikhona sibaninzi bathu nendlela ak-isolate ngayo sometimes uthi ungabonakala bengathi awukho kanti uyenziwa cha uThixo akafuni udisturb imove yakhe ngawe sometimes yakwazi akwenza ube weak benguyena weak kodwa bekubuild engotsi because akafunda ukubana iduphazamise icebo la kuqhawuleza usetyenziswe kodwa yena engekasebenzisi yenziwa for umsebenzi uthi xa ufika kobo bantu kanye usenza lo msebenzi ufike une character yaba bantu njengoba ngumfundisi mina andidinwa kunceda abantu inhliziyo yami ukuthini nceda abantu iyaphila apha enhlizweni yenziwa yaphila ndanikwa lo nhliziyo ndiyabathanda abantu andidinwa ukunika umuntu attention because that's part of my calling package your calling nobizo andidinwa ukuhlala nomuntu ukuphuma inkonzo abantu begudwa abanye besitya ndisheke nomuntu ndimoya kanye umuntu ndimthandazela phuma amedimoni abedelivered ndiphinde imikhansisho xa ehamba bengena iphone call mnandi katyi still andibulaleki ndaweni yalo nto ndiva kamnandi ngoba naba abantu bayancedakala ndanika inhliziyo eva kamnandi xa abantu bencedakala mina soze ndivuyiswe ukuba ukhonza mfuhlala esitulweni never ndawuvuyiswa ukuba ndikubona ukhonza ukhula enosetshenziswa linjalo ke ibandla labathunywa lifana encane nebandla lezenzo ayikho lento enziwa le abantu sifiyelwa kugcwele enkonzweni ku-4 wabe sibaninzi ngoba sigcwele kanje enkonzweni lo sibesibakanga i-right quantity ebaba besibaninzi bla 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 uright ukusiniswa kwabantu but bayakhula na baphendukile na bahlambulukile na bangcwele na
bangamalungisa na, bayamazi umoya engcwele na, baliphethiswe, baphila according to the word, bayazazi ukuthi babizelweni, bayazenza into abazibizelwe. Gcina abantu ezituleni uzawuthini xa uphendula ume phambi koThixo, because xa ufika phambi koThixo abanye abantu bazawuthi Thixo ndangazazi noma ne-assignment, because kwa umfundisi sangame phambi kwebandla abazisa bazokuthi niphathiswe into zikaThixo nini. Akekho umuntu ongaphathiswa. Umfundisi enjoy gift ekuye, kwa ipulpit awushare yedwa qha akashare namuntu, oko kuma yena yedwa epulpit kuphela. Umnandele kushumayeza ababantu. Kunamabandla ekuthiwa zi-mega church, there are bigger churches, but kunzima kudubula abantu. Ibandla likhulu because i-message eshunyalwa khona kwa i-message ayikokutya okuhluthisayo. Uyazi pain obheke enkonzweni uyulambile ubuye ulambe wesi, ungene enkonzweni uncane ubuye uqotheke kuncanwa. Sekume ngaphambili ukuthi i-message be powerful kodwa akukho ukutya. Ayikho into otyisa abazali, because abazali bawendliwa njengoba ndime apha ndiyalondla ibandla ndiyaliphakela. Abalambileyo bathatha iibhawuli zabo bathi phaka mfundisi, because ndise apha ndi-expectile. Xa ubheke enkonzweni u-expecte something, uphethe ibhawuli. Njengoba uphethe ibhawuli uyophakela umfundisi, uyazazi unoloyiko loba xa ndibheke enkonzweni ndiyophakela abantu bakaThixo. Thixo uzafike ndithini phambi kwabantu bakho. Kekho umuntu ongaphathiswanga. Wonke umuntu uphethe, wonke umuntu uphathisiwe, wonke umuntu nomsebenzi. Abanye abiza bangabaprofeti bakaThixo. Xa kuthela ngobuprofeti ungagcima fama uzosiprofethela enkonzweni kuphela. Ninzi umsebenzi wobuprofeti, iyathandazela kwa isiprofeto osinikwa ngumoya engcwele, uyazithandazela isiprofeto. Awumnandi ngoba ndiye ndadlulisa iprofesi. Uphinde umnandi ndake ndayibona ke lento nanzi senzeka bayabhubha abantu, wayenzele uThixo ke lento wathandaza nawe unika iprofesi. Ungavuyela into ezakugwebisa ngoThixo, into sawuphendula ngayo. Xa usomthola umoya oyingcwele, lo mntana soze thina simhlalise phasi makadlale kuba ungu-Sunday school okanye i-teenage, ayikho loo nto apha. If wamkele uJesu noba una-10 years kufuna emsebenzini, because unomsebenzi kufuneka uqale umncane ukhule ngawo ubheke phambili, and asuze ukuyeka. Sizabe sikuxela phecane uba phila ngcwele, phila kakuhle, ube usikuphusha usetyenziswe. That's why isonga enye into ebalulekileyo bazalwane nonke, ngiyaqaphela mhlawumbe sometimes abe umuntu uze enkonzweni, ngiyava sisi umuntu uze enkonzweni akanalo kwaxhala, umnyaka phakathi kwaBhayibheli uzathi enkonzweni qha umuntu akanalo kwandaba. Hayi inkonzo ovula ngesithathu, mhlawumbe kusho imali usisibani ba wazi njani le Sunday siyakhulu basuzucela wena usincede ngezwi. Yebo, because apha sitsho thina sikuplane apha sikufonele, hayi ke sikufonele ekseni na Sunday asixele ebusuku ba uzawuvula inkonzo, sikufonela qha ekseni nguwovula inkonzo nganayo ungabikho late. Uzophatha inkonzo yonke, uzoshumayela. Njengoba nikhonza kanje ngoku ndingaxa ngigqiba ushumana ndithi sisistanda sisi. Manje leso sokulohlele kuso. Hleze le message ogqityezelwa nguwe. Injalo ke bandla labantu likamoya. What if umoya ngcwele uyathetha, uzawuthetha nakho umoya ngcwele nika lamuntu imic. Because ikhona into umoya ngcwele still ayibeke apha kuwe. Iyathi iBhayibheli into yokubana abaprofeti bakaThixo bayatobelana umoya wabaprofeti. Umoya ngcwele. Umoya ngcwele kakenzi sibe confused. Banye badliwa into bengase ngangena apha esithathweni nje ngishumayele ndivangele. Ulinda upastor. Ikhona sound system ukukhululwa kwelibandla kubotshwa ngamuntu. Uyafuna ukufuna sound system uhambe ushumayela. Akubotshwa ngamuntu. Akekho umuntu obotshwe kwelibandla. Wonke umuntu free. Because ngabantu bakamoya simi phambi komoya osebenza wena. Sawuthandaza ne. Yabona lezi messages ebuhlungu. Misebenzi ayifani, funa verse number 5 mama. Verse number 5. Verse number 5. Kukho inhlobo ngenhlobo zemisebenzi. Kukho intoni? Yesiswami ukwazi umsebenzi uThixo kuyawo. Ngibona uyahamba unyaka.
yava kuthiwa kukho ntoni iintlobo ngeentlobo zantoni zemisebenzi ebekwe phezu kwabazalwane bonke. Qhubeka. Kodwa kusetyenzelwa inkosi enye. Sonke into esiyenzayo siyenzela for uzuko lukaThixo, not for thina, not for ukuziphakamisa, not for amagama ethu. Whatever we do it for the glory of God. Okay. For the glory of what? So ngase sinodla uzoshumayela ukuthi yo siyenzo ngosendo ngamanye amabandla yo awushayile pha. Ayushayile pha. Uthi nya shayile. Hayi nami ndibonile pha. Uluthathe lonke uzuko lwakhe. Nabalo lakho. Nabantu bafike balithatha lonke uzuko lwakhe bazolinika wena. Xa abantu bekunika uzuko luthathe ulinika umnikazi walo because ayinguwe nguye. Cela ubeka le mic up ayishumayele le mic. Shumayela mic simame. Why ngashumayela i mic? Umuntu njengale mic. Xa uhlabela moya ingcwele. Sebenza. You are just a tool. So allow the Holy Spirit to use you. Umuntu yitool esetshenziswa ngubani moya ingcwele. Xa kuphile umuntu suthi uthi wami ngumphilisi. Ngiyazoma ne gifted deliverance. Ngiyaphilisa mina. Abo serious. So ngumphilisi ngoku. Hayi mina nashumana ndiyaziwa ndaqhaqhaza. Ngicela zenideni nimemela ndawo. Akekho umuntu onimoya kanje ngomuntu odacela umenyo. Ngicela umenyo. Mayika kakhulu umuntu lo. Uyawuzana ixaki kulo pulpit. Yazi pain omisa umuntu epulpit anixaki. Akana nomuntu athethe into eningazazi anityisa poison. Uxakwe indlela yokumohlisa epulpit umuntu ibandla lityisa into ipoison. Not every John namhlanje kungolesi namhlanje. Mangapha amabandla adla ipoison. Ngomekule ndawo afeed ipoison. Abanye kunzima nokuthi bakhululeke kuphume lento abayityiswayo. Awuthanda ukushumayela ngohlobo. Longancane. Ngifuna ingene lento lekulonde kuhle. Verse number 6 man. Verse number 6. Ukho inhlobo zeziphiwo. Kwenhlobo zeziphiwo. Isiphiwo esikulosiso hlabelele. Soze sifane nesiphiwo esikulosiso hlabelele. Sizana ne? Hayi, anika. Lo sisi noma bonke benesiphiwo sohlabela kodwa asifani. Khona amaxesha sometimes ebandleni kufuneka ezinye imic but ke sele ku level ephansi sabethana noku keyboard play. There are times ebandleni kufuneke sometimes imic abanye bazibeke phansi uThixo asebenza ngabantu ababili. Sikhona iservices enjalo uThixo asebenza ngabantu abayi2. Sibe sithandaza sikhala ngelizwe but kube ne worshipers ezisihambela phambili ngendumiso. Ezine deeper understanding ukuthi njengoba ndihlabelela andenzeli just for me ukuthi ndifinish kamnandi but ndikwi war. Njengoba aba bese submarines bethandaza banye belele phansi njenge submarines. Submarines mozilandi ihamba phansi kwamanzi. Njengoba behamba abaphansi kwamanzi bekhala bethandaza. Banye bazulazula baphethe ombayimbayi bayathandaza. But sinapha sine worshipers akhona iphazamiseka ziphakamisa izandla. Njengoba ziphakamisa izandla sihlabelela kunento enzwa ngoThixo kwela kwamoya akukhona iphazamisekayo enkonzweni. Thixo kuyiwo kukhululeka abantu because abazalwane indumiso is one of the most dangerous weapons in the spirit. Xa kuhlatshelelwa indumiso injengenkemba injengebullet. Once wathi ungcwele Thixo uyaphakama athi hayibo kubani ondazi emhlabeni bathi ngcwele kwesi sizukulwana apha abazalwane baphila ngokwenza amanyala. Nanku umuntu ethi ndingcwele wathethe into enqabile athi inqabile la ndumiso aphakama uThixo akhwelete. Xa ikhwelete indumiso yakho yokunakalisa umbethe umkhathi phakathi bengathi ngena izulu ebelisongoma uqhaqhaza imibane kanti kunomzalwane ohlabelelayo
i-dangerous indumiso, iyonakalisa indumiso. Indumiso ine-power yokugxotha nemimoya ebamba i-atmosphere, because khona i-atmosphere ezibanjwe fumanise kuba wonke umuntu usifilishe phansi. Semesifilishe phansi uThixo udinga umhlabelelo understandayo ukuthi ngoku ndime kwi-position of war. uThixo ndibeke phambili, abashumayeli wababeka ngemva, i-intercessor wasibeka ngemva, kodwa ndabekwa phambili. Ndisempini yakwamoya zawufohla ngale voice. Bathandazile bathandaza kwagqobhozeka, bashumayela kwagqobhozeka, kodwa kudinge kumhlabeleli othandazayo, ongcwele, owoyika uThixo, ophila ngcwele, omphethe kahle umoya. Athi xa ehlabele indumiso yakhe iyogqobhoza ileya zakwamoya. Zonke principalities and powers and forces zezakwamoya ziqhekezwe ipower yendumiso ephuma kwelikholwa. Yowa phansi zonke izisebenzi zikaSathane. Xa ziwa phansi xhuzule noSathane awe phansi, uhlulwa indumiso ephuma kwikholwa eli-clean elingcwele. I-powerful indumiso. Kunama-altar angazubreakwa iprayer, angazubreakwa intshumayelo, azobreakwa indumiso. Breakwe nje indumiso. Kwindawo yaseKhanani ithi iBhayibhile xa ithetha, uThixo wathi nali lizwe lesethembiso, Joshua lithi aba bantu. uMoses umkhonzi wami ubhubhile, akasekho emhlabeni, wena litha aba bantu. iBhayibhile uJoshua wenza ngokuthetha kaThixo. Wathi uThixo thatha amadoda ebandla, uthi mawathwala umphongolo ityeya, ngoba nilindelwe ngaphesheya kwilizwe lesethembiso. Elilizwe libheka kulo nafike khona ingcili impela zamadoda, igiant ezibamba ilizwe lesethembiso. Kunezinto zabazana ezibanjwe nguSathane, asekho sezulwini but zapha emhlabeni zibanjwe nguSathane. Zidinga abantu abanomoya, nabantu abakwazi ugqobhoza, babone, ba-understand into zakwamoya, bayongena bonakalisa. Jonga ke wathi uJoshua, jonga wathi la madoda kaThixo mawabe ngcwele, mawaqala yosihlambulula, because azawuphatha umphongolo, azawuphatha ityeya kaThixo. Athi xa efika mawahambe phambili, hayi ngoba epowerful la madoda, kodwa phethe umphongolo. Ithi iBhayibhile yam xa ithetha kuthiwa bathi xa benyathela umfula iJordane anqamka amanzi. Amanzi ahlonipha la madoda na, awahloniphi la madoda, kodwa ahlonipha ityeya kaThixo ethwelwe ngala madoda. Amanzi anqamka umfula omkhulu, abalidonga amanzi, kwavuleka indlela. Wathetha ngelizwe elilodwa uJoshua, wathi zonke maziwele zingene kwilizwe lesethembiso, kwilizwe abangena kulo iinkempa seziloliwe. Kuyabonakala into yobana izaba yiwo. Ahamba amadoda ayohlola ilizwe, athi xa ifika khona abona apha zigiant ezi, ngamadoda nama-muscles, ngamadoda ne-six pack, asinawukwazi uyiwina le mpi. Waphakama uJoshua noCaleb wathi nina sanuba ngamagwala mani. Phinde abashumayeli abanjalo abathi noba ningamagwala yazani lona sihamba naye, ngoba le mpi ayisoyethu kodwa yalowo sihamba naye. Igiant zelizwe already ziyashayika, ngoba amadoda kaThixo ahamba noNkulunkulu onamandla awohlula bonke abanye oThixo. I wonder likhona nibandla epanikeni. Awela amadoda ulo usenza isiphiwo sakhe, wonke umuntu uoperate ngeyakhe igift, wenza wakhe umsebenzi. Abajonganga kuJoshua into yobana uYoshua efuneka enqamle amanzi. uYoshua hamba ngama-instructions woba mayibe ngala madoda namhlanje azawuhamba phambili, ingabi nguJoshua, ngoba Joshua kwilizwe langaphesheya usekhona umsebenzi olinde wena. Fika ngaphesheya uJoshua wangena nala madoda, wangena nebandla lonke, amadimoni endawo
aqala shake ayiqonda ufikile uJoshua. Akahambi yedwa, uhamba noThixo wakhe. Siyavakala nesandi soba lo Thixo uhamba nalamadoda udangerous ngoba nolwandle olubomvu sela report eCanaan lathi abo bahamba noThixo namandla. Wathi uJoshua mandolusa lamadoda, wathi uThixo abasebenzisa abantu ngamakhwenkwe la ulusa abantu thatha inkemba lusa abantu bengamadoda babe ready for a war. uThixo akamsebenzisa umuntu ongolukanga, ukoluka ukutshintshwa kwenhliziyo. Zamani ulimala kwinjumani bengathi sishumayela ngawo kana sishumayele ngawo. Akushunyela apha so provoke wena suka wesisitulo hleli kuzo sisebenza. Fika ngathi phese uJoshua balwa banqoba, balwa banqoba, balwa banqoba, bathe xa besilwa kwathiwa there is an altar laseJericho. Kodwa abangaphakathi abakwazi babangaphuma, abangaphandle abakwazi babangangena. It's a strong altar. Ko onke ama-altar eBhayibhelini ke nafunda ngawo, that one was the strongest. Ukhona umkhosi uphethe inkemba, yonke into ivale kwela altar. Babhideka basokwenza kanjani. Wathi uJoshua, don't worry, I am the leader. Zokhuluma nalo strategy phetha wazosibeka kule ndawo. Wathi Jehova ophilayo, Jehova onamandla, uvaliwe apha nguSathane, avalile amadimoni, umkhosi nearmy uvalekile kule ndawo. Sithandaze Thixo, sizile ukudla Thixo, senze njani? Wathi uNkulunkulu ophilayo, lalela Joshua, nithembe kakhulu ifasting nini, nithembe kakhulu umkhuleko nina. Ndifuna unibonisa amandla ami nguThixo. Hlezi ukuzila kwenu ukutya nokuthandaza kwenu nithena themba ifasting nomthandazo more than ukuthemba mna. Nikazi womthandazo. Wathi namhlanje sanibonisa ipower yale gift yomhlabelelo. Nidla wehlabela kumni ndincome, kodwa nizonibonisa ukuba le gift inendlela ezininzi eoperate ngayo. Wathi for 6 days lidinga ibandla lilandele lo mqathango ngoba limane lilandelelana, uhlatyelelwe for 6 days. Jikeleze altar, jikeleze altar, jikeleze altar. Kuday number 7 kwathi makuthi indumiso, abahlabeleli bonke bebandla abangcwele abahlambulukileyo nibabeke ngaphambili. Ningabaniki isweat ngoba nifuna nibona amandla amani. Bonke abaphethe inkemba ngasemva, bonke abaphethe isikhali mababheke ngasemva. Didinga abahlabeleli, abantu abane-voice abazolika behlabelela. Nditsho nelanga lithi uJehova inkosi, nditsho nendalo yonke ijoyina abahlabeleli. Ithi ngcwele wena Thixo, yehla ngokwakho uzovula i-altar. Bahlabelela, bathi besahlabelela kwavakala kophuka ama-altar. Kwathi ngexesha kophuka lama-altar babhideka abangaphakathi, into yokubana besibophile sathi abangaphakathi abanawuphuma, abangaphandle abanawungena. uJoshua noThixo wakhe sele bohlulekile kanti abazi. Sihamba nowayifohloza akavalelwe, sihamba naye noba ngama-altar ezangoma, noba ngama-altar wabantu abathweleyo. Hayi, indoda esihamba nayo, indoda enamandla. Masisetyenzwe ebandleni, must operate iziphiwo, must operate iziphiwo zikaMoyingcwele. Xa sele fikile umnikazi webandla siya-operate iziphiwo. Hlabelela abantu konakale, bahlabelele kuphodle kuSathana. Baphuma abantu ethaveni bakhangela uYesu apha ngakhoyo, bedonswa indumiso. Zikhona i-open air efuneke siyohlabelela kuphela. Abantu bawuza uthi thatha nakuYesu. Kathile vesi badonsa indumiso. Ayikho igift ewiki, zonke igift is powerful. Igift ewiki ngenxa umnikazi wakhe anasishilelo ngegift ephekwe phezu kwakhe. Moyingcwele sidinga wena, dinga wena mnika
Jesu namandla. Sidinga wena. Sekuthene emandleni kunjena. Sasindisa abazalwane. Safike sahlala phansi. Kodwa siphethe into ezinamandla. Bayaphela abantu. Kodwa amandla lapha kuthi. Impendulo zilapha kuthi. Isolution ilapha kuthi. Asibe ngenyawo siyathandaza. Moya intwala ndidinga amandla. Ngoba makuqhaphuke gift. Lento mbekwa kuwe mayithubule namhlanje. Mayithubule. Lento ngathiko efika apha emzimbeni wakho. Mayithubule namhlanje. Phakamisa izandla zakho. Uthi moya intwele. Moya oyintwele. Iziphiwo zakho zonke maziqhaphuke namhlanje. Ngegama lika Jesu. Moya oyintwele. Ndiyavuma ukusetyenziswa nguwe. Ndisebenzise moya oyintwele. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thandaza, thandaza, thandaza. Khuluma naye, khuluma naye, khuluma naye. Lento efike apha kuwe mayiqale mayivele ngoba mayithubule mayiqhaphuke. Moya oyintwele.